Gdje je štao? Gdje je štao? Sad ću dobro sam gledat, šta? Adrian, to je, daj go. Di onaj veći sat. Ma neće, već ćemo pa tri na sred, ko u bunaru. Daj burgi da ti pokaže. Ne. Idu unutra za šmuri. Da. Djecu treba dovesti prvi razred. Ne treba. Idi izvad ribu koju. A ima dobiješ i mjesto pod namjestili ti mjesto i neš upisat ništa. Pa najbolje da ne. Tam uzmi čamac, teraj. Idemo mi poljac do ribari. Vidi Jozi, da je Joza tu sad. Par riba.
sata došli. 2 sata su špeti. Jeste rekli su nam. Pokrali sve živi. Joza? Joza? Ti kažeš, Joza. Ti skota igra. Soka. Gdje soka napravi? Nema soka. Soka nije. Počela ti raditi. Pa je, to je sad. Sad primaju kod nas. Ma neće kod tebe, ništa. Slušaj. Majke moja, sad primaju 25 muške. Pa znam, a šta sad? To je dobro, to je blizu. Kako? Naći tamo nešto za tu. Za tebe ida. Jednostavno sam stane. Pa da. Kad se ide par uvatim i... Pa to je vjerovatno štuk da prošeta, onda kad ona ode, on se vrata.
Oj,